Oras, selamat pagi bata bapenang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus. Malas surbo isi sehan namin na siyamba ni panorang sagot nerion. Marhiterigapan sigano pari, paima ijaluhita. Hata ni ne bata nagaberigapan sigano pari bata, martonggo kita. Terima kasih puji-pujian isombah konur nami bangu Tuhan. Bani arina baru, gugoh na baru, sona ege malas na baru na cangwa nami bani panorang sungkoton, sanggapu hanami ibagas pangidopimu rosi panjagayunmu. Alania Tuhan ibagas na lipukah kanami pe lahuan nami sigano pari bani panorang sungkoton. Parlobi paikat kamarite hatamu, ase ibagas sondang ni hatamu mahanami tungon. Tetap memuji pasangap konam marhitihun di pargul miton nami sigano pari. Ibagas goran nakmu ton Yesus Kristus nami celam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus regapan sigano pari bata bani panorang sugut nyarion Senin tanggal 31 Januari tahun 2022 tersurat bani buku Yeremia bindu 32 ayat 10 pitu nama katahon sungan. Ham Tuhan Jehovah, hamdo na menjadihon langit apa tanahon. Marhiti kuguhmu na bagal ini, apa marhiti tanganmu na pinagostongmu. Sengdong naso tarbahen ham. Lamboy tarbayang ko ni tabapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Angguhita na manjalo tugas kumbani ne bata songon na sinurukon ni ne bata hubani Nabi Yeremia. Alani tugas na borat do yondos kon ne bata hubani ni Yeremia aima laho manrubohkon atape laho padaskon uhuman ni ne bata hubani bangsa Israel bani panorang Icia. Jadi purini pe raja ni Israel bani panorang Icia sihol man lawan Raja Kasdim, tapi ne bata makatahon aipe talu do bangsa Israel man lawan Rajaon Kasdim. Nah, halani parambilanon Nabi Yeremia pasal uhuman nasyol padas kono ni ne bata ku bani bangsa Israel aima mambahin ia gabi ipatutupkon jana ibagas tutupan aima ia iberene batas ada perintah ase itobus tanoh ni saninani. Nah totu Bapak inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yeremia sendiri pe bingung do bani ahana ni horcahon ni nebata atape na pinadas ni nebata huban. Isuruh do ia laho padaskon uhuman ubani bangsa Israel. Tapi ibagas uhuman ay iparentahkon nebata human ni ia laho manubus tanoh ni saninani. Jadi on adong hubungan ni antara parentah ni nebata pakon adat hasomalan pasal menubus tanoh itongah-tongah ni pergoluhan ni bangsa Israel. Asi anggo adong tanoh ni saninani nabuy manubus ay masaninani sendiri. Nah, ibagas kebingungan ni ay mabapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Isadari jana ihapkon Nabi Yeremia sonay matongon pambahenan ni nebata. Nebatado nasihol manguhum bangsa Israel. Nebatado namandilo Nabi Yeremia lopadaskon uhuman ni nebata. Tapi marhiteho ni parentah ni nebata hubani Nabi Yeremia sadar tumang Nabi Yeremia bahasa naboy paluahkon bangsa Israel humbani uhuman ni nebata jana naboy manobus bangsa Israel humbani pardosaon ni Sidea nebata sendiri do ay maase
ibagas kebingungan ni ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Martonggo iya. Ibagas tonggo ni Nabi Jeremia, iya kuhon ni bahasa ulang apala bangsa Israel. Ia sendiri pe selaku juak-juak ni nebata. Na tardilo janana isuru lau padaskon uhuman ni nebata. Maningon tunduk do hubani habagalon ni nebata. Hama ase sangga iha tao ni bagas tonggo ni hamdu na menjadihon langit apa tanoon na mararti doai. Langadong nalangboy ibahin nebata. Arti ni ay sa etek-etek ni na adong iatas tanoon nebataro na menjadihon ay. Ase nebatado si mada haganupan na adong ilangit pakon itano. Jana marhitekon ni gugo ni nebata na bagal. Ipasu-pasu. Jana ijadihon rosi isarihon do haganupan. Natotu mase sahalak Nabi Jeremia na ipake nebata lahu padaskon uhuman ni nebata hubani bangsa Israel. Maningon martakan ia hubani tugas niya. Hape nebata sendiri memberi lumbang niuhur patalarhon lumbang niuhur ni bahasa porini petongon bangsa niin iuhum nebata. Tapi nebata sendiri do na manobus bangsa ay. Ase maningon do hape ni tunduk Nabi Jeremia ubani haputusan ni nebata. Ay maase ibagas tonggo niya tahon seng dong nasotarbahin ham. Arti ni ay ijon mahape ni tugas ni Nabi Jeremia ay lambin patakaskon bahasa pori di petongon nebata manguhum bangsain uhuman ni nebata tujuan ni aima. Ase bangsa Israel paubakon hahuron ni jana marhitehon ni pertubuson ni nebata. Ase bangsa Israel lambin mangahapkon bagal ni hidup ni hur ni nebata. Natutusunay makumanihita bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas parguluhan taon langadong nasotarbahin nebata. Natotu natang si bagalan si dingaton ta ibagas parguluhan ta aima. Maningon do hape dingaton ta idup nihur apa holong ni nebata no sunin bagal di hubata. Pori ni petongon natalup do si uhumon hita. Halani pardosaon ta tapi langadong nasotarbahin bani nebata. Ia sendiri do humani marhitehon ni bagal ni idup ni hurni manubus kita. Ay maase maningon do tongon pataridah kononta marhitehon ni horjata, marhitehon ni parsahapta, marhitehon ni pikiranta, marhitehon ni surat-suratta. Maningon do hape ni marsangap totap nebata ibagas parguluhanta. Jana napaduahon maningon do humani ijolom hita politik. Pori ni petongon ibagas parguluhan taon. Idopak kon hita jalan buntu. Idopak kon hita langadong be jalan keluar. Idopak kon hita bagi-bagi ni persoalan. Dingat kita ma. Sedo guguh na boy mambain malua kita. Humbani persoalan idopak kon hita ibagas parguluhan taon. Tapi marhasoman kuasa ni nebata. Jupah kita do hamonangan apa haluahon. Halani ibagas nebata langadong naso tarbahen nebata. Amen. Martongko mahita. Malasur nami Tuhan manjalohon khatam. Nagabi panotap ban nami ibagas nalaho makorjahon horja nami si galupari mamukas sogoton. Halaniay marhiti tundi muna mapasing in. Sorapi hamur apa pikiran nami asigok ibagas guguh apa malas ngur na humbamuin maha nami mandalani kuluh nami si gano pare terlebih maay bapa pasangap kon ham marhitehon ni horja nami bagas Kristus Yesus Tuhan nami caloma nami rapakon tonggo nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus
pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persoran ni tondoy na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan ba pinang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Selamat marguguh matongtong hita ibagas Tuhan. Janah labid martambah-tambah matongon. Malas ni hurta, makorjahon, horja nama diar saganjang niareon. Shalom.